Hagajia lang elap election da National People's Party hamaulai hakamit juga kadar teri uyayong arja arpusa nakabenta ka kertong juga parti ka Dr. Maisel Amprin Lingdo banya aireng haka election MP Lok Sabha National Parliamentary Constituency kabanlong haka khandai teri uyayong arja arpusa UMDC ka parti namaulai uba tibor lang pathaw ulasot daki kentien na kakot jing sneng temen kabla thod da Radhan Singh Berry bam kwai hadwaru blai ban kantha ya ka Voice of the People's Party Kumban syukurau bahaka tega jing seneng kidan ki kentien ki baong. Haka ketien haka kam wadu lapla. Yo bahang tahasan kum kelapra. Haka nu kenuru to kam tingkan. Wat madai thala yo ngat tit penban. Kani ke jing kenta uba tei bolang patau ka long namar bakani ke jing seneng ka don ka kentien kelapra. Haka bau prapat ude usap jong ka seng Voice of the People's Party. Kumban syukurau bau ba tei bor ubalaya konya ke election MLA arja apulai nakati ka constituency nakatiket NPP ula syak penlim keput hau kurtong ka VPP uba Bright Star Well Marbanyang ubaderu MLA bementa jong ka maulai constituency. Papa kapangai haka baite bakani kecing pestu paklai ka parti jongi. Bawe ni kinangelam upun satu paklai ka cingwan kersan juga BJP ya ka NPP. Ngara juang hamarla meeting ke NPP kedai ke NPP, ke BJP kedai ke BJP, ke UDP kedai ke UDP, ke VPP kedai ke UDP. Ngimla menang kunju ke parti NPP, kam long BJP, nama kedam la kejam, kenong rem bagayang nak kata kejela, kata kelam ketang bagi orang cipta suatu bakla. Bahkan di ke meeting, uniru orang balai, ulah polis sendat nak ke poetry, ya kata kecing orang jungah ini berkata, wong baka parti BJP kedai ke rongwian, ke NPP henau diwi, tila polis nak poetry, tengai baka di ke parti ke elam bakla, ke buat kilian, ngarong kuaban polis poetry akan di ke forma mentah, siapa tak di ke parti kau kadi ke poetry, kebah. Ya kini kecingkran kumar tu kini ke parti kong wajib penmelian ban kambang thoi kensa baka jip tubu baro ru kolong ke pasla wajib melian kong kong wajib melian riang bayo sunai ukamon kadian tulong macam not tulong bapasian bat kiwiru yepi kinlong kelian haka ketien haka kam wajib labla yo hangta sen kum kelapra ban hakano kanoru kakam kam tingkan hakano kanoru to kam tingkan wat madai thala yo ngapingit penban kita kada pada kita kadai kepoitri kebawin akiriu lomba jong ni keri jengil ulah thoya ke jingkren lapla jom kini gibril tetakan apa akan ketim ta hidang kam bang panpau yang kini kecela cungi hanti yentur barba jom ka li cungi dak bagi jet ya kelong kini keberla ya kenam keburung jom kini kecela cungi dak rencing lek cungi ya kelong kini kecat penril cungi kan pau hanti hanong ba Delhi Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya